खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं बिबिका मुसाहारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं कक्राझाराव बीपीएफ पीएमबी नि गोनांथार जुथुम आबाद बिफाननि सा 61 एग्रिकालचार एक्सटेंशन एसिस्टेंट्सनो साख्रिनि थिसनलाइ रानदों आरो कक्राझाराव दीन दयाल उपाध्याय गामियारि जीकेवाई सेन्टारखौ बेखेवबाय दानिया आबुं रादाब बीटीसीनि खुंथायनि गोहोआव थानाय बीपीएफ हान्जानि पलिसि मेकिं बडीनि मोनसे गोनांथार जुथुमखौ मंगलबाराव खुंफुंनाय जायो बीपीएफ हान्जानि आफादगिरि आरो बीटीसीनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव खुंफुंजानाय पीएमबीनि जुथुमाव गोबां गोनांथार आयदाफोरनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो जुथुमनि उनाव खौरांगिरिजों जानाय मोगा-मोगिनि समाव बीपीएफ हान्जानि आफादगिरि थामहिनबा बीटीसी खुंथायनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया मिथिहोदों दि जुथुमनि समाव दासान्दि बीटीसी ओनसोलाव सोलिबोबाय थानाय आबहावानि फारसे नोजोर होनानै मोनफ्रोमबो महकुमायाव सांग्रां बिमा-बिफा दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफोरखौ लानानै गार्जेन जुथुम खुंनायनि थिरांथा लादों बेबायदिनो आसामाव खुंजानो गोनां पन्चायत बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै सोलिफु दाननि फैगौ 23 मार्चआव अदालगुरियाव बीपीएफ हान्जानि मोनसे मिरु मावफुं आफादनि जुथुम खुंनाय जादों होननानै আমার যে মিটিং হৈছিল এই মিটিঙত বহুত এজেন্ডা আছিল মেইনলি আমি বিপিএফ দল হিসাবে বা পিএমবি বডি হিসাবে আমার 10টা ডিস্ট্রিক্ট সাব ডিভিজন আর ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টারত মানে গার্জেন মিট মানে সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহসকলক লৈ পেলাই বুদ্ধিজীৱীসকলক লৈ পেলাই বা গাৰ্জেনসকলক লৈ পেলাই এটা গাৰ্জেন মিট কৰাৰ আমাৰ ডিচিশ্যন হৈছে মানে ইয়াত কোনো পাৰ্টিৰ লগত কথা নাই যিকোনো লেভেলত এই টাউনত যিখিনি জাতি জনগোষ্ঠী আছে বঙালী বা অসমীয়া বা বড়ো বা ৰাজবংশী বা যিকোনো সেইটো আমাৰ আজি ডিচিশ্যন মানে গাৰ্জেন মিট লৈছোঁ আমি ছেকেণ্ডত আমাৰ আছে যেনিবা মাৰ্চাৰ্ছসকলক অসম চৰকাৰে যিটো 5 লাখ দিবৰ কাৰণে বাজেটত সোমাই লৈছে বড়োলেণ্ড মুভমেণ্টৰ মাৰ্চাৰ্ছসকলক সেইটো আমি অসম চৰকাৰক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ বা আমাৰ চিএম ছাৰক আমি আদৰণি জনাইছোঁ ধন্যবাদ দিছোঁ বিপিএফ দলৰ পৰা 3 নম্বৰত আছে আমাৰ নেক্সট আমাৰ অহা 23 তাৰিখত এটা বিপিএফ দলৰে ওদালগুৰি জিলাত CWC মিটিং হ'ব ইয়াত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ কথাটো লৈ পেলাই খুব চিৰিয়াছলি ডিছকাশ্যন হ'ব এই মেটাৰটো লৈ আমি ওদালগুৰিত CWC মিটিং হৈছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন যেহেতু মে মাহৰ ভিতৰত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনটো হ'ব বুলি আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ মকনাই যায়দি পিএমবিনি जुथुमाव महिलारिजों लोगोसे राज्य सभानि एमपि बिश्वजित दैमारी मन्त्री रिहन दैमारी एमएलए फारियै चन्दन ब्रह्म इमानुएल मुसाहारी महेश्वर बर' आइजो बीपीएफनि आफादगिरि सुप्रिया रानी ब्रह्मनि अनगायैबो बीपीएफ हान्जानि गोबां दैदेनगिरि मावथिफोराबो बाहागो लायो थांनाय बावैसो सान सिगां सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्ड सुंदयै सीएसबी जों खुंफुंजानाय आबाद बिफाननि एग्रिकालचार एक्सटेंशन एसिस्टेंट साख्रिनि आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय बिनायसाफोरनो मंगलबाराव बीटीसीनि आबाद बिफाना सा 61 बिनायसाफोरनो गोदानै साख्रिनि लाइ रानदों कक्राझार सहरनि बड'फा नोगोराव थानाय बीटीसी सेक्रेटारियेट सावराय जुथुमनि नब्लाङाव खुंफुंनाय साख्रिनि थिसनलाइ राननाय हाबाफारियाव बीटीसीनि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अनसुमै खुंगुर बर'आ गासै सा 61 आबाद बिफाननि बिनायसाफोरनो साख्रिनि थिसनलाइखौ गांफा राननानै होयो Next, the Buddhadev Brahma, son of Amar Chandra Brahma. Senior Biplov Sen, son of Ranjit Sen, Rupsi, Kokrajhar. Thank you. मख'नाय जायोदि बीटीसीनि सेक्रेटारियेट सावराय जुथुमाव खुंफुंनाय साख्रिनि थिसनलाइ राननाय हाबाफारियाव बीटीसीनि आबाद बिफाननि दिथागिरि एमएम सरगयारि बीटीसीनि दै रानसारथाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा राजीव कुमार ब्रह्म बीटीसीनि प्रिन्सिपल सेक्रेटारि बीसी फुकुनजों लोगोसे गोदानै
थिसनलाइ मोननो हानाय बिनायसाफोराबो हाबाफारियाव बाहागो लायो। আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আজি আমি টেকনিকেল এক্সটেনশ্যন এছিষ্টেণ্ট আমি 61 পোষ্ট 103টা পোষ্ট আমি এপইণ্টমেণ্ট বিতৰণ কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত আকৌ এপইণ্টমেণ্ট হ'ব। বিশেষকৈ আমাৰ যিটো ভিলেজ লেভেলত কৃষকৰ লগত জড়িত হৈ পেলাই যাতে কাম কৰিব পাৰে। বিশেষকৈ গাঁৱলীয়া অঞ্চলত আমাৰ যিখিনি শিক্ষিত অশিক্ষিত আমাৰ কৃষকসকল আছে তেখেতসকলক উৎসাহিত কৰাৰ কাৰণে যথেষ্ট আমাৰ সুবিধা হ'ব। हादोरनि गुबुन बाहागोजों लोगोसे बिटिसि ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय बायदियै गोनोखोआरि मुगानि सोलोंथाइजों फोरोंथाइ होनो बिथांखि लादों। बिथांखि बादियै क'क्राझार सहरनि खारगामियाव दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना सेन्टारखौ बेखेवनानै होनाय जायो। सेन्टारखौ बेखेवो बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया। खारगामियाव बेखेवजानाय DDUGKY सेन्टाराव लाइमोनफोरनो बेसेन नङाजासे कम्पिउटार हार्डवेयर, कम्पिउटार नेटवर्किं, इंलिश स्पीकिंग, सफ्ट स्किल आरो इनफरमेशन टेक्नोलॉजी लिटारेसीनि फोरोंथायबो होनाय जागोन। मख'नाय जायोदि मंगलबाराव बेखेवजानाय DDUGKY सेन्टारा ओनसोलनि लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे खाबु आरो गोजोनथाव खौरां रोगानानै लाबोदों होननानै बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो। আমাৰ দীন দয়াল উপাধ্যায়ৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম এইটো ভাৰত চৰকাৰৰে এটা এজেণ্ডা হিচাপে আছিল। যেতিয়ালৈকে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই চৰকাৰ গঠন কৰিলে ইয়াৰ পিছতে স্কিল ডেভেলপমেণ্টটো মেজৰ গুৰুত্ব দি পেলাই ভাৰত চৰকাৰে কাম কৰি আহিছে গোটেই অল ইণ্ডিয়া। তো ইয়াৰে এটা অংশ আমি অসম চৰকাৰৰ পৰা আজি এটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে বিটিচি এৰিয়াত কোকৰাঝাৰত। তো সেই স্কিল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম দি আমাৰ যিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে নিশ্চয় বহুত এমপ্লয়মেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বহুত সুবিধা পাব। তেনেকৈ ইয়াত আমাৰ কম্পিউটাৰ ছফ্টৱেৰ চবেই জানে সেইটো আজিৰ দিনত খুব দৰকাৰ। আৰু ইয়াৰ পিছত কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্কিং খুব দৰকাৰ। আৰু ইয়াৰ পিছত আছে ইংলিছ স্পীকিং এণ্ড ছফ্ট স্কিল। সেইবিলাক আজিৰ দিনত সেইবিলাক কোৰ্চ সেইবিলাক যদি নাজানে তেতিয়াহ'লে মানে আজিৰ যুগত চলিবৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছে। তো ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি লিটাৰেচি এইবিলাক কোৰ্চ ইয়াত মানে 7 মান্থ কোৰ্চ সেই 4টা ডিপাৰ্টমেণ্টটো ইয়াত মানে ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব, শিকাই দিয়া হ'ব। মুঠতে সেই প্ৰগ্ৰামটো খুব ভাল। মানে ইয়াৰ পিছত আকৌ প্লেচমেণ্টৰ কাৰণেও ব্যৱস্থা আছে। মুঠতে আমি ধন্যবাদ দিছোঁ অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰলৈ সেইখিনি প্ৰগ্ৰামটো আমাৰ আজি কোকৰাঝাৰত ইষ্টাব্লিছ কৰাৰ কাৰণে। তো এই হিচাপত আমি সকলোৰে সহযোগ লাগিব। এই অঞ্চলৰ ৰাজ্যৰ এই অঞ্চলৰ মানে বুদ্ধিজীৱী বা ইণ্টেলেকচুৱেলসকলৰ সহযোগ লাগিব গতিকে মই কামনা কৰিছোঁ। মুঠতে এই স্কিল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰামটো খুব জৰুৰী। Just a beginning of, and our sir has done a very good job by bringing this program up here in Kokrajhar. In near future, our plan is to basically push off to the village level, to the very grassroots level with this kind of program so that we can create village level entrepreneurs. As of now, what we have found is most of the students, they generally don't feel like going out of this region. So whereby for them to sustain themselves, it becomes a bit tough. So we have come forward with a program called Village Level Entrepreneurs, where we'll be skilling them in LED technology, solar technology, mobile technology, whereby they all can actually get some kind of employment, self-employment there in the village itself, so that they don't need to come to town area, which is a problem for them. रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां गाहाय रादाबफोरखौ फिन खेबसेबाव बुंफिननानै होनाय जाबाय। क'क्राझाराव BPF PMBनि गोनांथार जथुम। आबाद बिफाननि सा 61 एग्रिकालचार एक्सटेंशन एसिस्टेंट्सनो साख्रिनि थिसनलाइ रानदों। आरो क'क्राझाराव दीन दयाल उपाध्याय
गामियारि GKY सेन्टारखौ बेखेवबाय। बेजों लोगोसे जोंनि दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।